تماشاوانی خانی تیوی تماشاوانی خانی تیوی دما و خوش به هیوی دیگم روشا و باش دوی خلقه ده هن مجارن جدا نو امی بهبر بنرخینن و رخنه بکن لی ده دسپیکه ده برا فنجانا قحوه و حاضر به دا امکار بن قحوه خوشی بخون و المجاری خوشی دابش بکن. تشتكي ولو جنيد ديروكا بكيكي ده هي أنا زم تشتيت باش هي تشتكي ولو خراب كو دما مرول بكيكي كهدار دكه كو سوسياليست هري باش بكيكينا و إسلاما ديمقراطي هري باش بكيكي وولات باريزيا هري باش بكيكي وديمقراطيزة بونا دنياي ورجلاتا نابين وتركيا جي PKK دست بيدك ديروك جي PKK دست بيدك وكردايتي جي PKK دست بيدك وبداويد به تشتكي وك PKK تنه ولو درو وفرين بفيرنجي دناوا مديا PKK روجانا تين بلاف كرن ومخابن جي gelek kesin دلپاک نخوندا تشتكي ديرو كيف يمنعكن بكيكيشي ناز ناكن باور دكن ايك ور الرخنجي بك ايك ور الراستية اشكره بك ببلغيان جير دبجن تخايني وتهوالي ميتي وبارتي وسروكاتي ونزانم شو والوان درو مروي هاني وكسك نكار بارتي رش بك بارتيش خو بري رشه كسك نكار وي سبي بك شقيسة حولان سبيكرنا PKK هبن شعالية كي بلا ببا ديرو كي قرباني هنه دكارن راستيا PKK ديسا دوباره سيباره ودهباره بيجن وجا ايكو قبولك ايكو قبولناكشي PKK ودرو خابن PKK لي حزار جاري بيروز ولا مديا PKK ديد دبجن ديروكا إخانة آقاد پودگره کمارا محباتنا أذكرم هنا بيتر ديروكا إخانة آقاد پودگره كو امپراتوريا مديا ديروكا خاب إخانة قاد پی مالباتا برزاني بدگره سرهلدانا بدرخان پاشا میر بدرخان پاشا لهرم بوتانه چیزی مرد کار بیجه لگوری PKK ها انا PKK را بفان تشتی هنجی بیجه دناوا کتله PKK کرهنه وی باور بکن جبر کولو علمینه PKK وان بویشه واضحانه پرورده کری وان هین کریه ولو خودیتنه حقاقه PKK چجوان ربیج راستیه بویشه واضحانه قبول ناکن نلینه کی جداش دروای چارچوه یا PKK کو راستیه PKK بده دیار کرن تو PKK سببیش راستیش ورلیشن سببیش ایخانه تا قاده پیودگره سرهلدانا يهدين شر لبوطاني ويبجن ويكوك مدني فرحو مدرج لدركب وناجيكي وهناجيكي ولو باخذ ويبجا PKK راست بيجا إخانة قادة بي ودقر امبراطوريا ميديا ودقر نظام ودودي وباشو
يعني ميرقا وانه وبردن وبنوان عرضه وان في الريحاني دمد ياخده وبلا بكن انا دماكو مرة رخنا لبككي دكي ولمديا بككي دكي از نابجم پدك ملعيكتن از نابجم شاشتي كيماني حتى جناية دنابا ديروكا پدكي دتنا اشتقولو تنا پدك كردن جبو كرديتيه خبتينه جبو كرديتيه شوتينه هلبتش ويتشتيواني باشي هبن ويتشتيواني خرابجي هبن لانها از هول دم اشتي 20 سال كو از حوالي PKK بوم پشتگیریا PKK دکر نهاز لدیروکا PKK ودگرم چه تشتكي ولو باشتید ببینم مخابن از نابینم مخابن اللي وهي كورش مردر كيف والله روش باش تنوكا شيار بو روش باش اشتر براي هيجا خشكا هيجا اف 13 سالي ما از رخنا الPKK كمنا روجا كود الدوس السينة سالة كود الدوس السي وخدي عمر بدمز يسيدر سالي دنجير رخنا الPKK بكم جبركو PKK وكي كوليرا وكي كانسير وكي بنجشير يعني كيوش جنا خشينو جو كوليرا وجو بنجشيرا PKK رازي به لما ازي رخنا بكم وببلغة رخنا بكم ببلغة تينم داتين بسر ماسي وجديروكا PKK جبرتوكين آبو جديروكا آبو رخنا دكم اب مافي منه اب بيورا منه اب اركو دلامتي منه بركسنا ولو ايكو تشتكي الجمع بفرمود كار ببلغية بأدب بأخلاق رخنا بك ايكو تشيرو دجونا بدجي از تشيرو دجون الجمجي يعني از اللي بقرينم از نابجم وابن فيسكار اب روشنبير قالك تشيرو دجون انا كنا اي مزدكم وقت يكي بمنطق وبأخلاق وبأدب نسيكيم بفأزي عيني بي منطقي هاني نسيكيم اللي بزمان دريجي ازي از دكارم زماني بي بفرهنگ اوي ببرم اف انرجي هي شعبي مش PKK ناشكي وش PKK والتهديد وقف خوارنين PKK ناطرسم وش خد شير ودجون وسخيف وقوتنين جاديا كوجمر دبيجن تو 5 قرش فايديناك يعني باش ای خانه تا قادر په فدگر کمارا محباتی ده و ده صالح حشتي ويك وحشتي ودو حشتي وسي ون لجم قادر په وچتكر لجم في ای خانه تهاني وچتكر وچما دچو پیمان بالريخستنه كير ومور كريه كو ای خانه تاوي فدگر کمارا محباتی فدگر قاسي محمد ايكو اوان وچو وان شروفه طلوملو خارومارو دنفسينو ده آنفه آپوچیا ده بلاف ده قيب چكي ولو خفا ناقره
لكيلكاوي روجنامه سرخبون هاي بره بشكل ولدنا بارشيفا سرخبون وغيره هجمارن تموز وأغسطس 1983 ويقلك تشتين خوش تيدي ببيني بPKK آنا چقيسة دكاره فرابك چقيسة كاره دروتيه بك چقيسة كاره يعني كراسي إخانة الخلقي بك PKK ريخشنكي بفي رنجي بفي منطقي بلجي ونهاجي سبجي تفدقره منطقي بروفاجي كرنا راستيان وگرن لمديا PKK كيفن سرقابون ولي ببينن دوه چاقيده ده حشته و ده دواده چه لسر پدکه دی بیجن چه لسر مسعود برزانی دی بیجن و پیمانا کار و تیکوشینا هفبش برخودانا هفبش موردکن و لحف دکن اگر ای خانتا قادفه ودگره قاضی محمد و کمارا محباده باشه چی باده چه بکسیر ای خانتکار پیمان مورد آبو به قلق جاراب مسعود برزاني رونشتي للشامي يعني افتشيه اف دروي هان حياة كنجي ويبردوام كن حتى نزان بيهش ترسونك بوجدان دنابا كتلة PKK ده هبن و دينامو وماكينة افر ودروا PKK ويبخبت ومال وماتريال وإيم جوان بهشين هانه ويبيدا بكو وان دروي هانه برازيل سروك النووي سروك خابو بريز عمر أوجلان لا محمد أوجلان دبيجي جريك مهرني إبرالي تدبيقي كسك كرو كيف دستي تقركيه چما تناچه هر تيكي في قربا برچيبوني لبرلمانتو يا تركيا بيج از درناكفم حتى يا ببن جم آبي مجيتي خن زنداني ما تش آبي خو چيتره ما تش صلاح الدين دمرتاش چيتره فرمو ديركت از برخودان وانا و تيكو شرا ببينم عمر بي عمر أوجلان فرمو استا ببينم هل وسطاته بشيويكي فرمي لبشيا مدياي بيجي از پارلمانتو تركيا بروتستو دكم اندامتيا خود پارلمانتو تركيا دي از ردكم از قبولناكم از خوجي دكشينم فرمو جبو خاطري آبيته ما آبيته نه اجرائيتو خوش پارلمانتو دولتا ترك وكشين وكي بروتست ايمه از مديا پارتيا تدد شغوليم ما کار دکر فردا چتین شی ناز دکر آجدر شیخ خوشی ناز دکر نواف خلیل و طارق حمو افا يعني زگرت مگرت مدیا پکه حمود زانن فرمی ما جه کنکه و تنکه پروتست کر وز درکتم و فرمی اج روش تیوی جی درکتم تبلی کو مو وقت کی درج دناف روش تیوی ده نقدند از جنه سازیه کی کردین ها سازیه کی دولت ترک آدا گر کر لگوریته فرمو خوشی بکشید سازیه کناه له دولتا کناه له تهر جمع آب خو بی اگر تپرش آب خو حزدکه گرک ام هرن
إمرالية وقرق بشتقي حمو كس بشتقي بكن تقولوا بك تفي هالوسطى هاني بد ديار كرن بري هالكسي أسي بشتقريات بك يك خوش برلمانتو يا ترك آدا أگر كر دولت آدا كر وكشين تيكف قرفا برشيبونه ودر نكف حتى كو دري آبيتا فكرو تبفنجم آبيتا سروكيتا نووي طروتني هيجا يشمر در كذا بيجي باشور كردستان حيف جوار ون دولتها داگر کرنا بيجي تركيا شي نوير بيجي دولتها ترك آتاگر كر بالريز عمر اوجلا نوير حيف جوار نظام تش شب هذا بيوي كو يعني از ويناكم از شواني دبزنا فكاكيش مروي كري بارلمانتري ونونري جلي كرد عمر اوجلا حيف شغ باشور ونظام چتكن ونظام چتكن هر خود چكيني پرورده كردواري ببه وزانه ببه آخف و پشت وردر که پیش بری خلقی تفدینا کش خود دمات السر شرف و ناموس و کرامت خود سوند خود پارلمانتویا ترکی ده تدبیزه جه به دولتی بپاريزم و عرضي بپاريزم و قانون بپاريزم و برنسيب كماليزم بپاريزم و تعطي تجمرد بجه حيف كم اي وقتها حيف زانن چیه اي وقتها الشرم و فدي ناس لكن چیه تو اي حموه وقتها اوه كده پارلمانتویا دولتا ترك دبين دولتا ترك داگر كر و چند پارلمانتوی وی دو خپا عندكن ومعاش خوش دولتا ترك داگر كر سينن و جال قاده و إخانات و فان درو مروي هانه يو حياة كنگي درو حتى ونقولوا فان دروي هانه بكن بفير رو رشيا هانه در كيفن پیش بری رايا گشتيا كرد كسن وكوشنگ وسجي ويهبن و رخنه بكو و تعذيبك لگوری قانون نابنتوی تزاروکان دک چکدار اف شرکی اف تاوانکی شر جنایتکی لدجی مروباتیه پکه يعني ديرو كاوي دناوا تاوان شر ما شاء الله خودير خملان دي بگرن ارشيفا سرخابون وني بالسدا ببينن للديرو كيوان ديرو كيف كسم كتبلي بكي بون جيانا خوش دستانه وني بنرن بتمنكي بچوك تبلي بكي بون وبتمنكي بچوك زارو جيانا خو وندا كرن شخر بنرن يعني النفيسكار وروشميرن بكي وي بچ بهانه بدن يعني حال زاروكي كردا كاف حاله چن زاروكي كردا خودي زانه كانا بيوانان لكرن يعني اف زاروك لكرن چه زمان خستن دويوان چه گوتن و چه ايديولوجيا كي جني و خرابه خستن السريوان اف زاروك اگر تبلي پککی بون یان جی ببن اوی جی روش ببی و زاروك دن اي وكي خوا اي تمني خود برابين تبلي ريخسني بك وك حي فلاني اكي جي جباكي يعني ديروك وي خود دوباره بك زاروك تبلي پککی دبن بچکی دبن برپرسيار و كادرو و نظام چه جا او جي دچن زاروكين خلقه درابينن دكن ايزنگو تبلي پککی دكن ببي ايزنگ پککی انرژیا پککی زاروك وكسن نظان كسن وكسن نويرك وكسن برجواني برس مخابن ايزنگ پککی پر
و kesên kujer ê ku di nava PKK xwedî dîrokekî reş in ew jî êzingên PKK ew jî benzîn û mazûta ku makîneya PKK pê dişuxule pê kar dike pê berdewam dike ev zarokê hanê dê û bavê wan yanî her heftak her 10 hefte wê dayîkek derkeve ser social media wê behs bike keça min revandin û kurê min revandin û bi vî mintiqê hanê û ja Mezlûm Ebdê û Salih Mislim û Aldar Xelîl û banan jî wê serê xwe wilo hîs bikin nikarin tiştek bikin nikarin van zarokê han vegerînin dayîkê wan ev zarokê ku ciwanên şoreşker wan direvînin û dibin tevlî saziyên eskerî ê PKK dikin qendîlê em wan dişînin perwerda Salih Mislim wilo diparast wan dişîne perwerdê heta emrê wan dibe 18 sal nûka wan dixin ava wê 13-14 salî wan birevîne û 4-5 sala wê perwerdê dibînin piştre wê wan bişîne şer yew çi mantiqekî wilo yanî wilo çi bêjim mantiq û bihaneyên cinayetkaran newêrî yanî Salih Mislim kî ku ji PKK re bêje na tu cerî negotî na niha jî newêrî bêjî na niha jî ne ew ne Aldar ne navê wê çi Fozal Yusuf nikarin ji PKK re bêjin îdî bes e heya vê derê û bes te zarok bi Kurdan nehişt û piraniya kesên tên revandin jî keçin ji deha li vîdeo jî binerin ji deha 6-7 keçin sê kurin ji ber ku kur neman yew PKK îdî wilo civaka Kurd qir dike bi vî îslûbê hanê revandina tu rabe here zaroka birevîne ev nivîskar û PKK wilo ji ber xwe fedî nakin wilo ji xwe şerm nakin yanî ê ku niha parastina PKK dikin û parastina revandina zaroka dikin ev yek ji kadrên PKK ye wan hemû wî nas dikin Ciwan Brahîm yanî kesên Ereb jî wî nas dikin kesên Kurd jî wî nas dikin navê wî di nava PKK de Ciwanê Ereb navê wî li malê Nûsîcan dayîka wî ji Efrînê ye xanim Enîse Topal belkî niha li Qamişlo ye ez yanî rêz û silavê xwe ji wê re dişînim ez ciwan nas dikim ciwan yekemîn car min wî dît min wî li Beyrûdê dît dema ez diçûm ji Sorgul ji ber ku ez kovarê de wekî edîtor dixebitîm wekî ez çi bêjim nûçegîhan edîtor yanî gelek kara min de wê demê Ebdurehman Çadir jî berpirsyarê me bû me yekemîn car Nûsîcan li wir dît hene îna kadroyê PKK sax in yanî dizanin vê mesela hanê rastiya vê mesela hanê dizanin ez navê wan nabêjim jin jî mêr jî yanî dibe ku Ebdurehman Çadir jî hatibe kuştin yan jî hatibe tasfiyekirin mere nema tiştekî ji PKK bawer dike ji dewleta Tirkî mere bawer nake ji PKK jî mere nema dikare bawer bike kadroyên şahidê vê mesela hanê hîna sax in piraniya wan sax in ê ku di nava Sorgul de dixebitîn wê çaxê sala 2001 2002 dizanin min wî li Libnanê dît sala 2001 wê çaxê nû bû yanî kawîşkî derî wî şandibûn Libnanê car cana hinek fot wa digirt û piştre çû wî şandin hinek yanî gelek kes hat teşqelê wan çêbûn Dilşa Yusuf teşqelê wê çêbû wê şandin kî jî wê çaxê gelek kes hebûn çîrokê wan yanî rast nerast ê rêxistinê problemê wan çêbû wan şandin çi ev ciwan yên dema çûçiye di 2001-2002
إيش لبناني هاتية بشكل زماني عربي زيزانة حياة بكالوريا ستند نستند تشتكي أدمقي ستند و نيزيكي هبه دناوا مديا هبگی جي دقرة بشتي هناك برورده دناوا مديا هبگی جه دقرة دما ده 1007 است شوم قنديلي موي نديد لإيك وير خبتن مديد أو بولاد جان موي ديد وهناك دنجي هبون إيك ود مديا هبگي شغلا موانديد وبشترز بقريام اوي جمر تليفون كرو وهنا يعني از بحثان وسيجان دكم از بحثا جوان براهين دكم كناوي ويمالين وسيجانا از لشامي بوم تليفون هناك تش مش جمخواستن از بي عاجز بوم يعني از بر يعني انفرماسيون دخواستن جهن نويسكاران وروجنامافانان ولو يعني تلميح كركو ووان هدف بقرن وان ارمانج بقرن يعني نزار عاقري نافواند يوسف الشريف نافواند او كيجي هبو عمر خشرم ابي اي جزيره كل دبيروا الجزيره دخبتين لتركيا ده عرب وكرد اس بتندي من الهمبري بها الوسطى هاني سكني وحتى من تحديد كر مگو اگر تلیا یک جوانا خوین به بری هر کسی از الهمبري و دركب خدي شاهده يعني دنا برام ويد ابو لدي صبر دوام كتيكلي قط نبون ده 1011 جوان بقله كسار وگريا روجاوا ليسا وگريا ناف كاري مديا هنا لجمنه كار ماري مديا دكر هنا آسايش مسايش چيرو ميرو كلوان تنبون رابورت عادشان ايميل ورابور تي في وديش تي في هنا ده ايميل مدني يعني ايو غيري يعني دي صار ريز جبركوز حياة شاغي يعني حياة اكتوبر ده 1011 دروش تي في ده مكار ذكر تيكلي هون بش تيكلي قطبون هناك ايميل شيب هناك اوي من رخنا كر شماكو مدرش باكي برداوي شما ترخنا الباكي نورماله ده بشتي بديد كبو سروكي أسايش بو جنرال سروكي أسايش جوان إبراهيم نوسيجان وده 1017 ده 1018 بري داگر كرنا عفريني وان دابو خبر جينما هنو چه دركتن كو جبركو رخنين تند لإيراني كريه پككوي شاندي خستيلي برسيني ونزمش قالك جارات فيديو ان بريد ما بحث كريه جوان إبراهيم جده 1018 ونداي امنها ده 1024 دن يعني بين 6 سال لسر وندابوناوي در باست به پکک اشکرناک نابش ما قوت نخوش بجي بدياوي نخوش نها تندرستياوي نباشه ما اشکرک قد بي اب مسألة اشکرب پکک جوان إبراهيم تصفية گري جبر ناكوكي ده نابرا جوان إبراهيم وباهوز دهندري سوري جيد هبو از نابجم جوان إبراهيم كيماسي ويتنا شاشتي ويتنا نظانم چه لي چه شاشتي و كيماسيين في إسلامي هان هبه سوجي وي دبستانه سوجي وي بككي نأو يعني اف كادروين تبلي بككي دبنج مال باطي خواه نكو كسين خرابن نا بككي وان خرابك بككي واندك كجار بككي واندك دز بككي واندك خاين بككي واندك بي اخلاق دما تبينن سروكي وان يانجي برپرسي وان دما كو جوان إبراهيم ببينه كو دوران كالكان تكليب كچكاردك اي اوي جي ور تكليب كچكاردك دبينه كو برپرسي وي پايا بلند جي ابو بگرج جمعه بگرج جمال بگرج عباس بگرج قارسو مرسو او نا علي حيدر قيطان حمود نافار روشكي بيرنجي دنا يا ويجي تيكي في روشكي
نابێژم ez مەلایکەتم ez ê xwe zeft bikim û ne xort e ciwan e. Îja ev ciwan Brahîm min behsa wî kir tevlî PKK bû yanî dûî temenê biçûçik 17-18 salî û di temenekî biçûçik jî di PKK wî tasfiye kir. Me eşkere jî kir û ez dîsa dubare dikim. Piçekî xeyîdî yanî li gorî agahiyekî haştin me çi piçekî gelekî dayîka wî hîna ew hêvî heye ku ciwan li derî xwe derîveke vegere malê. Heta roja îro ew hêvî heye. Lê PKK naçe jêr nabêje. Yani ana ê kadroyên PKK wî ev layê wê revandin. Wê bi çi rûyî werin jêr bêjin wela me layê te kuşt. Navên ha çîrokekî derxînin firokekî Tirka nizanim çi li herêmê parastiniya medya û êrîş kirin û ciwan Brahîm jî di nav de. Derewekî wilo çawa got her tim derewa dikin wê dîsa van derewê hanê dubare bikin û feqîrê yani çare tune ku yani ji bilî ku teslîm bibû bawer bikû xelas bû berê diya ciwan Brahîm bû diya Nûsîcan bû ja wê piştre bêje bû diya şehîd ciwan Brahîm û derewên PKK hûn nas dikin çewayî. Baş e ka niha em biner diya ciwan Brahîm dema kurê wê hat revandin piştî îdî çare nema. Hemû alav bi kar anî negiheşte encamî di çardê meha Gulanê 2013 Gulana 2013 bigorin. Çardê Gulana 2013 di malpera Amuda Kom de bangekî belav dike. Ev bang çi ye naveroka wê ez ê ji we re wergerînim zimanê Kurdî. Dîsa dubare dikim banga diya Nûsîcan, banga diya ciwan Brahîm, xanim Enîse Topal ji serê kanîye di çardê meha Gulana 2013 hatî belavkirin û wê çaxê ciwan li Çiyê bû. Wê çaxê ciwan li Qendîlê bû. Zabê bû Qendîlê bû. Têde çi dibêje? Dibêje ji ber ku alavên ragihandinê ê ku rewşa malbatan ku zarokê wan û kezeba wan hatî revandin ji aliyê cemaeta PKK ew alavên ragihandinê tune ye midît ku di rêya vê malpera hanê de ku ez karibim hinek xemê xwe êşê xwe û janê xwe derbirînim û ez hêvî dikim ez reca dikim ku ev tiştê ku min nivîsandiye bigihêje hemû dayîkan ji bo ku ew jî hewl bidin dayîkên mebesta wê dayîkê in ku PKK zarokê wan revandiye ku ew jî bibin xwedî înisiyatîfekî wisa ku êş û xem û janê xwe bigînin hemû kesan û li hemû de vere. Behsa hinek înformasyon behsa xwe di ser xwe dest pê kê hinek înformasyona dide dibêje di temenê 18 salî de zewicî me bi xortekî ji parêzgehekî din ku 400 kilometr dûrî cihê min e. Enîse Topal ji herêma Efrînê ye. Kesê pêr zewicî jî ji herêma Cizîrê ye ji serê kaniyê ye. Dibêje rewşa aborî gelekî dijwar bû, nexweş bû. Ez mecbûr mam ku ez karekî bikim dervayî malê. Ez mamosteyê dibistana seretayî bûm.
ji bo ku piçekî rewşekî ji di zarokê xwe re bînim dibêje ku ji vê zewaca hanê min di zarokanî keçek navê wê kurê wê yî mezin Nûsîcan ev Ciwan Birahîm e û keça wê Lorîn dibêje di zarokê min hebûn behs dikir ji bo ku derfetekî jiyanekî baş ji wan re peyda bikim ez mecbûr mamakî mamoste li dervayê malê kar bikim û min gelek zehmetî dîtin yanî min gelek rewşekî ne baş wilo min dîtin di vê jiyana xwe de ku ez ew dibêje xanim Enîse dibêje divê min zehmetî dîtin ji bo ku ez rewşekî baş ji zarokê xwe re peyda bikim û ji malbata xwe re peyda xwe bikim çîroka min ji vir dest pê dikim ez ê ji we re bi şêweyekî kurt û wilo rehet yanî ez ê ji we re bêjim rojekî ji rojan eşkarê xwe vedgerim û kurê min Nûsîcan ku 6 salî bû û keça me Lorîn ku 5 salî bû dema ku ez ji karê xwe vedgerim malê rojekî xortek û keçek derbasî mala min bûn û xortên ciwan bûn yanî ew jî 17-18 salî bûn ne wilo bi emir mezin bûn û êdî dest bi axaftinê kirin li ser welat û welatparêzî û ji mir gotin ew ji Kurdistana Tirkî ne û piştî wê dîsa serdanên wan dubare bûn sêbare bûn û berdewam kirin û dibêje min ji aliyê wan re min ti teqsîrî min nekir yanî li gorî karîna xwe min alîkarî dida wan alîkariyê maddî bi razan bi xwarin bi hemû derfetên ku li gorî imkanê me min ji wan re peyda kir lê min şertek Enîse dibêje min şertek da pêşiya wan ku yanî îşê xwe zarokê binêrin hûn baş in hûn tên vê malê em alîkariya we dikin em dostê hev em hevalî hev lê dûrî zarokê min bin roj derbas bûn û ev cemaeta PKK wilo bi xebaset wilo yanî dibêje derbasî nav zarokê min bûn û me tijarî texmîn nekir min got qeybê xwedî sozê xwe bin min ji wan re got hûn tên vê malê ser seraser çava lê nêzî zaroka nebin ev lehvatina hanê ev peymana hanê şikandin û zarokê me xistin bin bandora xwe bin kontrola xwe û me jiyê zarokê me şiştin ev axaftin a Enîse Topal Diya Ciwan Birahîm di çardê meha Gulanê 2003 de belav kirî dibêje helbe dirêj nekim di vê nivîsa xwe de tenê ez dixwazim ji hemû dayikên Kurd re bêjin hişyar bin û hişyar bin du cara hişyarî dibar dike ji vê cemaeta hanê behsa PKK dike ji ber ku ev cemaet te eleqeya wê ti peywendî û têkiliyê wê bi welat û welatparêziyê re tin ne derewkarin verokerin û munafıqin ev axaftina wê ye dibêje xwişkê min û xwişkê minî dayîk yan jî dayîkên yanî bi dayîkar diaxive wekî xwişkê xwe ez ji we re ca dikim ez ji we re ca dikim dûrî wan bikevin dûrî kî dûrî apoçiya bikevin ez dibêjim bi serbilindayî dibêjim evana çete ne ti eleqeya wan bi axê tune behsa erdê Kurdistanê dike hevana yanî cemaetekin armanca wan xerakirin û hilweşandinê ye di nava Kurda de belav bûne yanî li xwarinê digerin belengazin li cade û kolana ditirsin vegerin Kurdistanê ditirsin vegerin Kurdistanê tenê karê diziyê dikin ji bo divê karê diziyê dikin tenê ji bo parastina şexsiyeta Abdullah Öcalan yanî herfîen wilo dinivîsînin ev teksta wê erebî jî ez ê
از لینک و تکستاوی بلاو بکم دبیجه به سربلندایی از دبیجم با باوری و سربلندایی از دایی که نتکوشر نوسی جانم از دایی که وندایی ولوج تکستاوی مرناس که بیچو قیصه دلی وی ایشیای که زباوی شودی سر کوریوی و باوری ناد کوری خوکو تیکو شر و وی یکی وندایی حساب دکه از دایی که کسی وندایی کناوی وی نوسی جانه ایکو مالباتا خوش کاند و مافی خو وندا کر و حسکریا خو خیانت بحسکریا خور کر و دست جو خوندنا خو بردا و او بتمنکی بچوک يعني شو تولي بيكي بو از اني سامه دايكا نوسيجان و سركفتن جبو حمو دايكي كردا و جبركو دبيجي يعني كو اف تاني كوريوي يك تاني يعني دلغوري تكستي دبيجي جبركو از الكوري خوي يك يعني نوخوري خو و كوريوي يك نوسيجان دقره از نهات اشتكي سروي نزانم دبيج از هاي مجوي چنا يا ولو قازن دك كي جان سيستم د دنياي دي تشتي هاني قبول لك از لبي دقرم از ادريس هاوي دقرم از خوازم دنگي وي ببيزم از پر ديشم گلكي ديشم دبيج يانا هاني ده تنيج بوك از وی جارکی تری ببینم اویا کوری منی چنی نوسی جان بوی بوان آخافتنین اولو پر هستیار پر نازک پر شواد بانگا دایکا نوسی جان دایکا جوان ابراهیم بوی شوازی بو کنگی ده 1000 گولانا 10,000 چو قیس سال سر به بانگاهان درباس بو 11 سال درباس بانگا خانم انیسه توپال نگشت کسی نگشت پککی برسواوی ندا برسوکی ارینی ندا لاوی وی تنی جیر و نگراند نوخوریه وی جیر و نگراند دستانی سری و پشتر وی کر جنرال وی آنی پشتر اجا جوان ابراهیم چاوی خوش رواندن زاروکا گرد ده سالن داوید ده مهین داوید ایدی بو خودی هلوست لهم بری پککی الگوری آگاهی گی هشتن me والگوری وی هنک سر خوش ولو بلاف دکر کوج پککی ایدی تیر ببو yani جه کریارم پککی وبو يدي خدي هلوستكي رخني لهم بريب بكيكي دناوا بكيكي لو ما بكيكي بلز راهشتوي ويوان داكر مخابن خشكا انيسة خدي تمني تدريجك خدي عملي تدريجك از وين عميات تجريش بيرناك بيشتي 11 سالا مگو از وين عميا هاني از ديسا دوباره بكم از ديسا بيجم دبكو سبت دركة بتبيجن نانا آمنة دبكو دبن ضغطي بكيكي دركة بتبيج أجوي نامي بيريمة دبكو بكيكي يتيخ بن روشكي نباش تيريشي مشي بك وانا افش بكيكي و اگر تشتكي ولوشي بك از لتا ناقر تشتي تخوازم شتر بيجم اف بانگا هانه ده 1024 من دوباره کر جبرکو کسک لتا گهدار نکرد ده 1003 به 1000 زاروکی کرده هاتن رفاندن و به 1000 ایشو جانن وکی ایشو جانیتا وکی نوسی جانیتا جناوا مالباتا هاتن رفاندن و بون شربان و بون کجر و بون کسین گندل پرت و بون تشتی نباش تشتي النباش يعني خشكا هيجا
جوان جی چو عفرین جی چو سریکانی جی چو هموش بن سری پکک باور بکش خودی هموش بن سری وی رخستنهانه اف رخستنا کد وی بانگ آهانه ده تو بتندی وان شرمزار دکه تو بتندی وان رخنه دکه بخاب تماشاوان خانی تیوی لور امتين دماهي في خلقي مخابن إيشي موجاني ما دماهي الوان ناين حتى مجارة كيدن حتى خلقي كيدن تناوى خير وخوشية دبمينن